Kaya katang silipan ng initial inspection kareng apulong parula sumabak para king Giant Lantern Festival 2025. King report ng Patricia Mamangon. Eksaktong aduang bulan bayong pekaan tabayan ng Giant Lantern Festival o GLF 2025 king daratang nga December 13. Metong initial inspection ning gewa ning Barangay Accreditation and Regulatory Committee. Kareng partisipanting barangay inyang October 13. Kapag nasaan ning inspeksyon nga sigurado nga tsula king gustong proseso ning pamangawa king karelang kanya-kanyang parol para king 117th edisyon ning ligligan parol. Keti, linawin ning Accreditation Committee, reng niyayaliwang parti ning pamangawang parol, kalupaning frame at rotor, pamagkanang bombilya at reng paunang electrical works. Penny muna ng Chairperson Hill Pamandanan at Co-Chairperson Minardo Soto Jr. ng inspeksyon. Kaya bereng tubod, iba't king GLF Secretariat at City Tourism and Investment Promotions Office. Reng partisipanting barangay ngening Banwa, reng barangay Bulawon, Kalulot, Del Rosario, Del Pilar, Dolores, San Jose, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia at Santo Niño. Pare-parehong magsumikap manatad peka masanting at peka makinang nga obra. Ing Giant Lantern Festival, balaw siyang maging simbolo ning mabanding kultura ning San Fernando, abanwa-banwang akakit, dareng lokal at foreign visitors at mamyesayaking turismo at ekonomiya ning syudad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tuto, king Balen, Susuyo.